जोजलपा सोकमे भाजुमे जुपी थोख जाजो टाइम टु तक हरेक शुक्रबार पटिक थुगु जाजो जना जिपे छिकपिन गुन हने वेचनाको जुल थुगु जाजोले जिम्सा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत थिति समसामयिक विषयवस्तु नापनाप नेवाते फैमाला चंगु समस्या व उगु समस्या त गु कथा जिंगे फैले धैको बारे खलबल याना वेचनाको जुल थौ धासा जिम्सा खलबल या तेनाको विषयवस्तु धैगु गोर्खा जिल्ला या गोर्खा नगरपालिका या सती पिपल धैगु थासे राममाया साई जुया छे क्रिस्टल क्वार्ट्स अथवा बहुमूल्य धातु लुगु जुल उगु बहुमूल्य धातु या उ बहुमूल्य जुगु कारण प्रशासन उगु बहुमूल्य धातु या त परिच्छिन्न यागु जुल वो क्रिस्टल धातु गुलितु युक्ति महत्व ऐतिहासिक महत्व छुदु पुरातात्विक महत्व छुदु नापनाप सांस्कृतिक महत्व छुदु धैवती ओ परिच्छिन्न यागु जुल राममाया साइन दुगुद्य कथा नाला तम उगु क्रिस्टल क्वार्ट्स आलिपाङ्गु अवस्था वया वेकया त लितम विषय अन गोर्खा दरबारे ते उगु धैगु छौ निर्णय जुगु जुल थौ थुगु हे विषयले खलबल यागु नीति थौ जिम्स नेपाल खड्गी सेवा समिति या संरक्षक मनोज नेवा खड्गी नापनाप थुगु हे विषयले कानुनी रूपमा खलागु नीति उति वो क्रिस्टल क्वार्ट्स हाक्न वेगअप संलित हेउति कानुनी लडाई लया जुला कि मजुला धैगु बारे खलबल यागु नीति थौ अधिवक्ता नापनाप नेपाल खड्गी सेवा समिति या केन्द्रीय नाय अन्जिता खड्गी जुया त जिम्स पाकथ बनातयगु जुल चास वेकअप निमिसित लस्कुस्या मनोज जो अन्जिता जो टाइम टु टक ज्याजो स लस्कुस्या न जना जो जलपा दक्ले नाबजी मनोज जो पाखे भने गोर्खा जिल्ला गोर्खा नगरपालिका क्वार्ट्स क्रिस्टल लुल धैवती छौ बेबे जुल विभिन्न सञ्चार माध्यम नाप विभिन्न सामाजिक सञ्जाल न वो क्वार्ट्स क्रिस्टल गुगठन लुगु खला कि या छु ख युति बारे वो परिवार जुन खड्गी परिवार दु साई परिवार दु वो खड्गी वो साई परिवार तक चाहिँ गुगठन ठ्याउते अवस्था ख वो क्रिस्टल क्वार्ट्स युपति विषयले निवान मयटगला तुख सामाजिक सञ्जाल वो बडी वो विषयले चाहिँ छि नेपाल खड्गी सेवा समिति उया कच्चा डुह न गोर्खा खड्गी समाज या वो छि करिब 22-23 वर्ष नि है छि न कच्चा डुह खटा अथो सामाजिक सञ्जाले वो पति विषय सिबेन गोर्खा चोपी खड्गी समाज त चाहिँ भरिचा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ अन चाहिँ गोर्खा दरबारले से स्वापुदुगु पिटेन सालिसे स्वापुदुगु सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ नेवा समुदाय लगायत थिथिमिएको समुदाय अब नेपाली नेतृत्व ज्ञान चौँडैपट्टि वछि दिसे दुपट्टि प्रमाणित अथवा हेदु क्रिस्टल क्वार्ट्स जग महुगी दरबार ज खयपट्टि जग्गा जमिन खड्गी साई परिवार पनि ख व आयुपति गणतान्त्रिक मुलुक ताक थिन्यु अवस्था जो साथ बिन आतक मध्यपट्टि गोर्खा निसे चाहिँ जुन फुलपाटी थन ये दारिङ यो जीवनपुर जुया जुन ये वही वो फुलपाटी जना वयोपट्टि न्यन निम्न साई खड्गी परिवार में दुजा ख तो छिउ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो कथा ढुका वो हिसाबमा खलाउ खसा दरबार ज खयपट्टि अब बस पार्क दु एरिया दको खड्गी समाज जग्गा जमिन ने खट ओके तो क्रिस्टल क्वार्ट्स चाहिँ वेगा बिनो छैन भानी चाहिँ दुगु जुल सामाजिक सञ्जाल प्रविधि याना आथिनी सिडु गते आमलगा छिकपिन छला अन छिकपिन दुज त दुजुल अन वेगअप चाहिँ छिकपिन त गुकथ इन्फर्मेसन त बिचोन्डु जस्तै आछिना त तैदिल दरबार लिसे स्वापु दुपि वेगअप जुल मला दरबार पाखे वेगअप त बक्सिस रुपैयाँ दै चौंती अवस्था खला कि या गन लु खला कि वेगअप चाहिँ छुदै चौंतल छिकपिन त उको आबला न्याउ खु पुस्ता नि हो है दियोथे मानेन त खरे ख वेगअप छ त कना तौडु दागुदु चन्द्रमान साई वेकै छेजुल राममाया साई वेकै जानजुल क्या सुरेश छि समाज दुजय ख छि अन गोर्खा वे हुनु न ज्यान्तुन जमुदु नेपाल खड्गी सेवा समिति चाहिँ थिथि इलेबिले पिकान्त उपति स्मारिका न गोर्खा दरबार खड्गी समाज अले फुलपाटी सामाजिक स्थिति ओडको चाहिँ प्रकाशन नै याना त एउडु अन गोर्खा छु न्याउ ख छु समस्या वसा केन्द्रित स्वापुतया ग्वाली फोन्यु ज्या ज्या जौदु
अहिले वे हिसाब अठना सामाजिक सञ्जालपट्टि खयेन भन्छ प्रचार अपोजुला कैथेंस गए खट त वो ढुङ्गा न छुन समस्या वो लगा रहला जिसँग चाहिँ नेपाल डे नापनाप देशमा पिने न सुने साई खर्की समाजी त या दुज पिन त छुन कठा योपट्टि चाहिँ समस्या वल्ला छ जिसँग स्वेमा स्वे चनुदु वे कठा है वेका पिनसँग चिता थन नाप्ला न वला फोने न खोजुला सामाजिक सञ्जाल प्रविधि न जे सपुजुला डिटेल्स न जिसँग कया त्यो गेना समस्या समाधान या उरका न जिपि वना गहन रूपमा अध्ययन न याना अस्पताल चाहिँ वनी मजुर हुन खोजुला नायो जुनला बालके जन हरेक पाटोमा चाहिँ अध्ययन यामा रह्यो चाहिँ जुनसम्म चाहिँ इन कया तथ्याना यहाँ दु अब नेवाट गनगन अन साई खड्की समाज देउला देड तर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खलाउ खसा किपली चाहिँ पिटनान साइल बाबुजुबले झन्डै स्याट्यौँपट्टि खैत छम खड्गी व छम राजभाग निमेस्या चाहिँ पिटनान साइ त यो जाने बचाएन बका अन विश्वका नुवाको दरबारताको ठेङ्कल कराबले पिटनान सालिसे सत्युपट्टि छौ सपुदु समाज खरका ठीक मालका छ आजि थन अध्यक्ष जुलिसवे नाप छि अध्यक्ष नाप अधिवक्ता न जुयादी जस्तै वेकअप नुदि छे वो क्वार्ट्स क्रिस्टल लु त्यो अवस्था जुल वो क्वार्ट्स क्रिस्टल युति वो आबेवे जुइ ढुङ्गा चाहिँ राज्य चाहिँ युति संरक्षण यावति हेतु ढगा चाहिँ वेकअप छ तैजौ चाहिँ संरक्षण याव लागि ढगा चाहिँ वेकअप छ इनको जुल सिडियो पाखे होला आ वो जुन व्यक्ति युति जुन सम्पत्ति दु छौ संविधान मौलिक हक युति प्रदत्त अधिकार ढगा चाहिँ व्यक्ति युति निजी सम्पत्ति युति हक युति छौ पट्याफुटी यान्छौ त्यो अवस्था राज्य उको थ कहि छौ त चाहिँ सिगु को थ कहि रिया वो कानुन छुदै ठुकी थो दक्ले नापला थो आथौ भने तस्कै हट न्यूज सेन्ट हो वे जाउँ जुनि क्वार्ट्स क्रिस्टल त्यासर कहे दक्षिण दिमागे गोर्खा त्यासन क्लिक जियो जुल क्वार्ट्स क्रिस्टल थो क्वार्ट्स क्रिस्टल विषयले चाहिँ आछिस नेपाली पनि संविधान अन्तर्गत थियो थो विभिन्न ऐन हो मलाई वो ऐन छु व्यवस्था ऐन हो जाछ थो क्वार्ट्स क्रिस्टल थापटी चाहिँ तस्कै बहुमूल्य चीज चाहिँ अवश्य न म हो मलाई अब पहिला चाहिँ वो खोज तलासीले उत्खनन याना वो पहाड छिउ देशलाई पहाड न घेरेन त पनि देश जो जो एजियाना वो उत्खनन याना दुपट्टि चीज त चाहिँ छौ हिसाबमा चाहिँ छिउ कानुन थो खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042 छु व्यवस्था त छ सुन व्यक्ति चाहिँ पर्मिसन कया वो उत्खनन यावन लाछ चाहिँ वो राज्य त चाहिँ वो राजस्व नफुलीमा मलाई तर ठो गोर्खा चाहिँ पनि जुन त्यो क्वार्ट्स क्रिस्टल त्यहाँ खानी तथा भूगर्भ विभागमा जुन प्रमाणित या नि वो चीज चाहिँ उत्खनन याना वो चीजलाई अवश्य न हो मलाई ठो चाहिँ यदि उत्खनन याना वो जसो चाहिँ पर्मिसन न क्याममा हो उके बापत न राज्य न ठेउफुलमा राज्य त ठेउफुलमा राजस्व बीमा त चीज न तरौं चीज मक्कान वो चाहिँ थो खानी तथा भूगर्भ विभागमा चाहिँ जिमसँग अनुना खलाउनुले चाहिँ थो तस्कै ठुके महत्त्व चाहिँ एकदमै कम ख तर चाहिँ थो बहुमूल्य चीजलाई अवश्य न ख तर ठुके चाहिँ अनुमति क्यामा थो छिउ चाहिँ छिउ गोर्खापट्टि केन्द्र छिउ सदस्यपट्टि छे खण्डपट्टि क्वार्ट्स क्रिस्टल चाहिँ उत्खनन याना वो न छे म वो चाहिँ परापूर्व कालन छे उठा छे डु आ वो मामेसा बहुमेसा छु सिउ चीज न म हो वला टोपना इमसँग ड्य नालाका धार्मिक महत्त्व कथा पूजा आजा यन्छौँ पनि जो जुनि ठु विषय त यक्कु तरौँ या चाहिँ आवश्यकला मरु ख तर गन्ठालाको गल्ती जुल ढ्याबले चाहिँ छिउ जुन मनु ख सुरेश साई ढ्याबले हाइलाइट जिया जाउँ ख वेकन वो खुल्दुली जिया जिन वेक नपाउ प्रत्यक्ष खन लानु दो अहिले खुल्दुली जिया जि उत्सुक जिया चाहिँ वंगु चैते ताल जेठे चाहिँ जि सोयो ख स्वेला त अहिले अन्ठालाको चाहिँ ठ्याक्क उयो येन चाहिँ वंपटी पास दु अहिले म चाहिँ फोटो खिचेन तैबले ढाता हो हिसाबमा चाहिँ अन्ठालाको बार्गेनिङ सुरु जो नि जग वो ख पिनी वो ख मक्सद हास चाहिँ झिउ कानुनी व्यवस्था या हिसाबमा चाहिँ अठना अनुमति बिना अनुमति म क्या कहला सुनान वो खनिज पदार्थ थै छे त्यो दया मरो अधिकार है उटेला दण्ड सजाय जीवन दु तर वला उत्खनन यान्तवती अवस्था मख्तनी वे गयुति पिता पुर्खा जुन वे गयुति छेला छौ दुग्धयुति रूपमा मान्यन्छौ त्यो अवस्था जुन निसा मलाई अथो विषय या त कया छे दैदिल कि थो बहुमूल्य वस्तु न मखु मलाई सामान्य खर गादिल थुक्यो लागि चाहिँ कानुनी रूपमा लयावती अवस्था त के मर्लेछ
थो न्यू पक्ष दैछु आ छौ चाहिँ आ चाहिँ गयो किस्म वल्ला छ छौ पक्ष चाहिँ वो सांस्कृतिक महत्व तो पुरातात्विक महत्व मोहर याना प्रमाणित जिटुंगल पुरातत्व विभागे न जीवी वन उजला आ पुरातत्व विभागे छिसै मसिम दिदी दुबे कैना पनि छिसै सल्लाह न महानिर्देशक वेक सौभाग्य प्रधान ज्यू वेक लिसे खलन थो पुरातात्विक महत्व चाहिँ महु छारा छ पुरातात्विक महत्व चाहिँ गबले जुइरहेछ चाहिँ झिसा उत्खनन या ढुङ्गा जस्तो पहाड उत्खनन यही अठियैले चाहिँ थयोपरि चिज वस्तु खन्दा छ उइटा आकार बिल्टा छ जग्गा हो के पुरातात्विक महत्व चाहिँ छुन स्टोन या त जस्तो स्टोन थो क्वार्ट्ज क्रिस्टल दा चाहिँ जी अझै थो विषयले नक्टिन जग्गा अध्ययन अनुसन्धान न याना चाहिँ छिसा चिरो चाहिँ चिरो छिउ पेन्सिल छिसा युज है उके न क्रिस्टल क्वार्ट्ज दै मार्बल छे युज है उके न क्वार्ट्ज क्रिस्टल दै हामीले गुली महत्त्वपूर्ण रहेछ उके आकार बिट हुँका जग्गा जी खनि छ मलाई एजुनी वो पुरातात्विक महत्व चाहिँ म हो तर आ उइट पूजा आज याना छौ चाहिँ तर वो व्यक्ति सम्पत्तिलाई खनिसा व्यक्ति सम्पत्ति पाखे पनि हुने अछारासँग सम्पत्ति ढाल पहिले सेम भइसक्यो नि पहिले ड्याय रूपमा सांस्कृतिक धार्मिक आस्था लिसे स्वापो दयाजको वो विषयले उहाँले पूजा गई यान्छ उजुल्ने छ वो क्याम्प थिए थये सदस्य सान गल्ती यहीले चाहिँ गल्ती या पिन्ट गल्ती या टाइममा छारा जी एजिया न सुंगजनो मिडिया न म योक्ष्या मन्थेसा साइड हामीले ठकुरी साइड है जना न योक्ष्या निवा त्यसमा उली ख्याल न मयाको अछमजिमा पिन्छ चाहिँ ठु विषय धोको छ म उजुल हैन विषय वो लख तर चाहिँ ठो जब जी पोस्ट याना मलाई जिमतला खबरला वला ठो सोइबी मलाई यानबी मलाई छिठा वे मलाई अलि ठो गन्ठालाको वे ठो चुके जल लाग्छ चाहिँ वेक अप इन्स चाहिँ उत्खनन खोज तलास खुल्दली जुगले छिटो खबर यामा वो छोटो न वेक अप इन्स म एटा अटो पुरातात्विक महु ढासार कला थो सरकारीकरणला अवश्य न या मुजु ख जिमु पर्सन चाहिँ सुई ख उइटे लिटबीमा छा सो सांस्कृतिक धार्मिक महत्वले चाहिँ उके जको सीमित जो जुन लिसा मलाई वो आवो पीढ़ी अनुसार चेंज जी खला अच्छी था छेन बहुमूल्य चीज वेक अप के दुदी वो सामान सोयान कानुन लिप वो जुल मला अथ्वे खै त कया चाहिँ वेक अप चाहिँ कानुनले लडाई लयुति छु सम्भावना छिकुन छु तै छु ठो विषयले न जिमसँग अध्ययन गर्नु ख मलाई केन्द्रीय कार्यालय न ए रिट निवेदन त्यो खला छैन खौ ख तर अन्ठालको गठे जुल लास त्यहाँ छिसन छैचनलो गए खनि छिउ पनि पुर्खा छिउ अस्तित्व ढैला कानुनले लिप हो जुल अस्तित्व पहिला जो जुल अहिले एक त हाना छिउपट्टि खाने खनिज दुपट्टि ठो देश जुल ए जुनी थन्ला छिस यो कुछ चीज ला छिस मालि न फै कने वया मेबिन छन ल अयोपटी महत्त्वपूर्ण तत्व जिगे दुरे हाना केनी अवस्था न वे फु मलाई वो कानुन लिप बने जो हिसाबमा चाहिँ वो चीज त छिस संरक्षण न वो परिवार त बीमा हैन जिमो छोड डिमान्ड चाहिँ ख ठो विषयले आज थए कानुन विद्यार्थी जो जुनी न रिट निवेदन तेल हैन खौ अहिले जिम त चाहिँ आठो वे मनोइट चाहिँ लिड बिल लाछ उयो जिउ ज्यानेपट्टि सुरक्षा खौ उयोपट्टि शान्ति सुरक्षा मरे धेरै टुङ्गो खौ बोले एकसैले खला खर्हे छ तर चाहिँ देश योपट्टि छौ संरचना ढैला न्यायालय दै मलाई प्रहरी कार्यालय प्रशासन ठु दको चीज मिले ज्याल छ समाज बने जिचौ खने वो हिसाबमा चाहिँ राज्य सुरक्षा बीमा ख खेतल प्रहरी प्रशासन खुले जुट है नागरिकता सुरक्षा बी त खने नागरिकता सुरक्षा बीमुक्त लाछ प्रहरी प्रशासन जुए छ मलाई तर वेक अप इन आजिमसँग गृह मन्त्रालय न वना गृह मन्त्रालय न अयो भर्सन होला वेक अप इन अन्ठालक चाहिँ जिमटो चाहिँ अझै जिमटो थप बैठकी लागि न सटी थाउदु वेक अप इन चाहिँ संरक्षण या हिसाबमा वेक अप छु इन्सेन्टिभ चाहिँ छिस बीमा हैन खौइ जाउँदु जिमसँग थे रिट निवेदन ते चुनु दुई ठो विषयले ध्यान तया छाला छला छम साई परिवार जको म कनि याउ परिवार न अयो ख लुया वेफ हो तर वो दक्को सरकारीकरण या माथि छुदुला उके लागि चाहिँ झिउटी कानुनी छु व्यवस्था जाछ उत्खनन या सा खोज तलास या दुपटी चीज त जको कानुन लगे जिउ खनि वला पुरा पहिलान छि बाबुबाजन छि पुजयन्टो ख छम व्यक्ति चाहिँ वेट स्वेउ या त अब मोल मलाई वन या त जिफु एज या चाहिँ ठोक फ्ल्याश दिया व ख तर आछि दक्षिण मिडिया न खन्छौं दुबे कय मान गुली आस्था तया खोया छन द दक्षिण तै वो बिचार गुली खोइचौं दु लिटबीमा थैचौं तर एक्सपेक्ट ला उके फरक दिन्छ आ वो उते लिट बिल दास छुजी लिट मोबिल दास छुजी अल्ठो विषयले चाहिँ जिन्छ एकदम गहन अध्ययन न अनजुचौं ति वस्तुस्थिति न ठीक आ वो चाहिँ दरबार त्यो खना लाटन कने म्युजियम त्यो खना लान्छौं दल जिमु माग चाहिँ छुराछ वो सुना आतको उल्मछे वर्ष उते संरक्षण या त कि त उते डियर ह्यान्ड टु भाबिया डिय फुजयाना चाहिँ वेक अप इन त आश्रोत वे हिसाबमा डिय प्रि स्थापना एनबी मलाई मक्सद हास चाहिँ उइटे छिस म्युजियम तसान उयोपट्टि जुन आउथो क्वास क्रिस्टल चाहिँ देग जना चाहिँ उइ त चाहिँ मन्दिर रुपे स्थापना याना उयोपट्टि संरक्षण यावती
चाहिँ राज्य संरक्षण या वो क्रिस्टलिड चाहिँ वो जुन सम्बन्धित धनीय संरक्षण या कि उता दियो ख जिमो माग चाहिँ जिमसँग चाहिँ वे यान्छन् छ्यारा छ उहाँ उल्मसी वर्षले संरक्षण यारंगले उयो ठु क्वार्ट्ज क्रिस्टलले चाहिँ अझ चाहिँ छिसन थमेले सोइबलेन गुली मिट हुँदैन अलि जिसको यसो दक्कु पस्लेन अनुसन्धान यान होले वे कमिसन छ छ चाहिँ छ पोजिटिभ भाइब्स लागि हिलिङ या निति न ठो चाहिँ क्रिस्टल क्वार्ट्ज मन्तेसन याना के थाबलेला उहाँ जुन सिक्मिसन यन जी व राममाया जीवन चाहिँ छुताइचन दास जिउ छे चाहिँ भवितबी जुइ फुट्या उइट ब बाजे उयो सस पिन्छ थाइटो पनि खजुने ठो चीज त चाहिँ जिठा छेन पिनि यंका बि मते त्या जुन उहाँ माग यान्छौँ खनि वो चाहिँ जी सबले जायज माग्न ख जित है नि अब वो गलत न या ख तर उयो पनि जुन डिमान्ड ख उइठा छे तेमा उहाँ संरक्षण या फेकी मारे पनि चीज जिमुन वे ख खेत चाहिँ तर उयो पनि जिउ जाने पनि सुरक्षा राज्य या मुफ्त थास चाहिँ ओला राज्य दोष खान्छ ओला छिउ छिउ लिपे जस्तै मरो जो राज्य दैछौँ कि जिउ धनी सुरक्षा या लागि चाहिँ त क्वार्ट चाहिँ जिमसँग चाहिँ सम्बन्धित धनियो पाखे चाहिँ कयो धगात ल छि गठेता दिया छौ राज्य छम व्यक्ति छौ वस्तुति संरक्षण या मफै चौटी अवस्था थन्दा लग छौ प्रशासन चाहिँ व्यक्तित्व या मफै चौटी चाहिँ छि गुखन कैछन् एकदमै राज्य कमजोरी कथन कया तो जिमसँग चाहिँ गृह सम्बन्ध अधिकारी त त एउटो छम व्यक्ति छे लोगपट्टि बहुमूल्य जीमा यावे चीज जो छ सम्पत्ति कथा वेर मल गडाले चाहिँ राज्य में सुरक्षा बी मफु ढाउ ये तरौं गल्ती तो हिसाबले धनादे त सम्पत्ति फुका राज्य बीमा अवस्था होला थये उदाहरण बिया जिठा छे चाहिँ सु सम्पत्ति दु सुन मनुना चाहिँ वो उठा उठिटे बाडु त्यो दु त तैबिल ढाउला सरकारन काइ जुल्ने थारा संरक्षण या मला राई अले इमसा न्याना काउ न खका ढाल अले बिटा सु सिन्टी बिउ न खला त चिचा थे मजु थयौ ख मेठाना वेफु उत को राज्य न्या हो उत को राज्य चाहिँ म्युजियम एटे हो त एकदम गलत चेक पनि डिमान्ड छ रे स्पष्ट खुरक वितलित बिउ अले जु जाने सुरक्षा अवेल कमजोरी नि छिमोडिया समय व्यक्ति उपरि थयौ ख वे साथ कि जु जाने सुरक्षा बिमु फुरकाहरूले वे छिमुपति समयन्त्र छ्यातले छटा बढिया छटा न मेउन ख खर्ने छ अब बेबे जुरुङुपति सामान थफनु ठा दुर्गाडाले खुन खुनी मक्तनिया दुनिया सिरुङले खुवन्डाले बाले मुर्गा होन खुनी मुख छटा सदा म ड्याइ ठान दुए ड्याइ रुपे जिठा छेन दुए ड्या गर्दै के जिठा छेन दु जिठेना यार गानो दै चौ होन खटा ले मक्सद चाहिँ पूजा वातावरण देख बिउ म्युजियम एटै बिउ तसा दरबार तसा पूजा वातावरण देख बिउ गाडे चौडु आँख चाहिँ एना वन थन जिमसा सिडु रे सामाजिक पक्ष छौ धार्मिक पक्ष छौ कानुनी पक्षला हन नक्तिनी आकर्षित जुओ खजुल छ प्लाउ चीज दिगो राजनीति लगे जुल राजनीति गेना जुल गरा छ वो गोर्खाई बेबे जुल गोर्खा प्रचार जो बाला उही त पर्यटनले से सपोर्ट या पर्यटक त दुक्याउ रे नै मिस सोचे त गोन बाला तर सम्बन्धित मुनि ठान दुए तया या छ हो जिउ नि अन्यथाला कुनै ठिबाई खवई वहाँ उइटा पोल लगाई उठा डोराई छिठा छे त तरौपति मूर्ति त देफु ड्य देफु गुठीपति ड्य देफु सम गुठियारिउ छे थकालिउ छे चाहिँ गुठी छे दनि माबले चाहिँ काठो ड्यंगा छन्ठा छेनि ति सु ई ढुंगा कार गर हेटल दा वो छे दनि मफ्त रास 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष जुइ फुनि वो छे दनि मफ्त दा ड्य ल वो गुठियारि था थेनी पछले आज दितेपा आज नै अजिमा पिला फुक छि पाला दे छे ओर्यो अठे जुल गारा चाहिँ कने आकर्षित जुल पुरातात्विक एन आकर्षित जुल खानीउपरि एन आकर्षित जुलरका कावला त्यसले उनको जवाब मर्गा जवाब छ मर्गा रास राजनीतिक दबाव छौ सामाजिक दबाव छौ सामाजिक सञ्जालीय दबाव छौ अलि हान कर्मचारी संयन्त्रपट्टि ख गृह मन्त्री नै जे स्पष्ट तया तो सिडिओ टेबल खास ल आयोग गणतन्त्र मुलुकेल सिडिओले ज्यामहरु जिल्ला प्रशासन रहे मरेको छ माउपट्टि खट छाटिन त हयजको चाहिँ संविधान कल्पना यन्त्र उडु मोला प्रतिनिधि सभा प्रदेश अले चाहिँ स्थानीय सरकार प्रदेश हो स्थानीय अथवा जिल्ला राव गना होला अथवा विषयले विवाद जले इमसा न मामरो रिपोर्ट न यही पनि त गलत ढंगमा व्याख्या यही पनि ओ विषयले चाहिँ बि कन्भिन्स जुडु मोला आ वया गोर्खा दरबार ते राउडु आर्मी उपति संरक्षण चुनि राल अब भरिचा अनि डिबेट ज्या चौडु जुन सुरी खव ठेन तु करोडौं अरबौं पति धाउ मखुबले खना भरि चाहिँ मेठा मेठा ओठेन ज्या ओडुका तर छिउपति समाजमा दुजा ज्याजको तयु मखो हमेशा जुसा राज्य चाहिँ हो सुरक्षा न बीमा संरक्षण न यामा
छिकपिसा लोन्ड्युटी एकदम मुद्दा चाहिँ एकदम चित्त बुझे जो चाहिँ छुदाछ उयो त चाहिँ देग दना चाहिँ संरक्षणीयमा अब छिन हात दैत गोर्खा दरबारे छौ देग दसान आर्मी उयो त संरक्षणीयले दय त उहाँ दरबारे संरक्षणीय जाउँदो अन छौ देग दना उन संरक्षण जुया जुल उकिमा देवपाला वो अनवयुति आय स्रोत चाहिँ वो व्यक्ति त वो क्या लागि चाहिँ छिकपिन है अब ती जस्तै केन्द्रीय संगठन त्यसनल जस्तै वो व्यक्ति मसी जुन फु अजौति खत तर छिकपिन है अब केन्द्रीय संगठन एजवा पनि चाहिँ वो झकझके अब लागि चाहिँ छु भूमिका मिता चुनौ दुकिमहरु वो छुदु दिन सौला नेपाल खड्गी सेवा समितिमा नायजुए चाहिँ वेकै नेतृत्व तको ज्याजुरु मलाई जिसम्म संरक्षकै हैसियत जी माउ कठाउ गालिया फुचाउ सल्लाह सुझाव बिउले याना चुनौदु झिउपटी हान सम्पर्क माध्यम न बाला राजनीतिक नेतृत्वले सेन जिस सपोर्ट टे फुटन तया प्रशासनिक क्षेत्र न जिस खलाफ वन खन लाना लिसे अब खानीपट्टि खौला पुरातत्व खौला झ्या लानुदु मुख्यतः एउटा सम्बन्धित व्यक्ति परिवारले से छियो सपोर्ट जुला मलाई उन झिसङ कनाउदु फया फको चाहिँ छे त्यो वातावरण देगी आ वो कने चाहिँ मिग अरबौं ढाउ अन करोडौं ज्या लाखौंले या ठौं हजारे घटे जुसा वो ठिभा क्याल्कुलेसन मयासी है वो जुन आस्थापूर्वक छे तैतो पनि खौ चाहिँ माल रहेका वो आस्थापूर्वक तैतो चीज त वो छेन टु या तैमला दक्ष मुख्य खला वो छारा जा उली वो छे तै वो ढ्याथे मानिन त प्रति चीज अथवा क्रिस्टल क्वार जो बुटिला आयो ठिभा मुक्कार गराले उटी एंगा अन मेरा टसाला मुन त्यसो उठे केना काई क्रिस्टल क्वार देउला छौ 100 रुपैयाँ टेउ छौ चलन हो मुला आ करोडौं अरबौं ओठे चौपटी आठौं ठिभा मौ जोला उही त भ्याल्न दै बख्त नि दरबारे त सा भ्याल्दै बख्त म्युजियम त सा भ्याल्दै बख्त अयोपटी ला न खान विभाग यो म्युजियम हेडु अयो क्रिस्टल क्वाज गुल्डु गुल्डु वेगोपनुति प्रतिक्रिया चाहिँ छुदले छिकपिङला खाने तथा विभिन्न थासेन औजुल वेगोपनुति छुदले छ जस्तै वला काठमाडौँ चेक न याको त्यो अवस्था ख उयो गुल तुपति ख गुल अमाउन्ट यो जुति अवस्था ख ओ काठमाडौँ चेक याको मुखो थने निम विज्ञत अन्नु जियोलजिस्ट चाहिँ गोर्खा औजुल छैयरका हाबले अन छै महल मला गोर्खा चाहिँ थजिम गोर्खा सम्पत्ति यहाँ छै मुखो यहाँ जुइभो तनिफु तका हाबले चाहिँ डाक्टर सुस्मिता भण्डारी रामसम्म अहिले सम्म चाहिँ दुर्गा बोलखे निम वेक पिण्ड चाहिँ विभाग छौ जुल अहिले नाप्टौली आबले पहिला 54 केजी गुलिगुली जिया छ अब 52 किलो 330 ग्राम ताकैपति तर वो 20-30 ग्राम रे चाहिँ लान्छ नि का साब आठो जेसँग क्युरे सामान मिबलेपति छौ ठिकमा छिरगाउँपट्टि मुपट्टि न 10,000 टका मियो चलन दु मज दाल्ला तु मजे अजिन हन क्युरे व्यवसायले से साउ जुला जी बिजनेस है जो पहिला से इन्भल्भ मलाई जो थयो पारिवारिक व्यापारी पठाउन बिजनेस व चाहिँ क्युरे व्यवसाय दु जुल जु नापानी से अहिले वो लोनी मिउ सिउनी जे छ मलाई दरबार स्क्वायर एरिया बाटा त हामी यतै अहिले जीविन सगा हुन ठमेले न बनाना सोया ठबा छ को गुली गाडले 45,000 टका मोडन त आउदु अब यो पनि चाहिँ याना काइगा हाना उइ त कुने या त ठगगा कुने या त सेबले पुरा तकर जिउनि फुगा पिस्तल क्वास थियो अयोपटी चीज जुलगा होला छिपटी त वो लोथे केटे न किता अब चाहिँ जिउमा खोजुला होला नाच अरे जुना ताठेन त अब खनिज चाहिँ हजारौं वर्ष पुलाउ गथे ल न हजारौं वर्ष पुलाउ जिफु हजारौं वर्ष पुलाउ जिफु लाखौं वर्ष पुलाउ जिफु यो शेप बिल लगाराले अनन्सेन काउन्टिङ जी ताठेन त अहिले जस्तै लोइ त न छिस शिलापत्र चाहिँ शिला चाहिँ पुलाउ जी शिलापत्र दिएको लाले उखनु नि चाहिँ डेट क्याल्कुलेसन यही नि होला ओ एना खटा वे कथा चाहिँ आ थि त सांस्कृतिक ओ धार्मिक भ्यालु एना कामल अहिले छौ व्यक्तिपट्टि दुपट्टि सामग्री आछिसा शिव प्लाउपट्टि मनुटेके आलिपट्टि नि थो वन्यजन्तु एन्डेका अन्युन नत्र छिटा छे गएर खाग्न देफु अर्नै सिग्न देफु मिरगै उति देफु दै ठुयुपट्टि छिमुन देफु छे मावना चाहिँ कैकिया थो सरकारीकरण जुल हावला नेवा त्यसले श्राद्ध याते चुरा अन गइरै उति छिमा आउ त्यो हरेक चीजमा तो नेपाल चाहिँ एकदम बहुसांस्कृतिक देजुजुले अनि छेकपट्टि गर्न रहेछु नि तर फेरि चाहिँ राज्य जुठो ठेरका चाहिँ अनि लाखाका ज्या चाहिँ ठिक मोजु मलाई चटा वखजुला आ भ्रमेजु सा करोडौं जीमा अरबौं उडका ढासा भ्रमेजु सा गोर्खै भन्छ प्रचार जोडु
शिलास्वेट है मनुटा अन पर्यटक वहाँ छ होना छ बांग्ला में पक्ष जुला मंगला तर छि मनुटेसन गल्ती आपको गल्ती संतै बिमा के गुली आस्था महत्व रेउला आटक डेले लुई कुपटी दक्ष्य तर हूं साइज उपटी लुवा चाहिँ खगो क्रिस्टल क्वार्ट्ज चाहिँ खगा मलाई चिजी रहूं ठासे उतार हूं जुला अथवा क्रिस्टल क्वार्ट्ज लुब दिखे जस्तै थो बहुमूल्य तै छौं अवस्था अछि नाचा दैलि छिन सम थोय क्वार्ट्ज सम्बन्धी व्यवसाय क्युरियो सम्बन्धी व्यवसाय यान्चुना चाहिँ नगा दैदिल अथवा विभिन्न छिस बसन्तपुरे समस्या थमेले समस्या विभिन्न थासे पसले अन खुल्लम खुला भयाटो अवस्था मलाई अन बाकी चाहिँ राज्य ध्यानमा हुन मलाई थो छे व्यक्ति निजी सम्पत्ति रूपे तै चौती अवस्था जस्तै व्यक्ति छे दो दैजला निजी सम्पत्ति जुल्ली म सीमा मसीमा म उयो भ्यालु थुइमा म थुइमा तर उयोले निजी सम्पत्ति खनी तर अन्ठालक चाहिँ राज्य मिखाउँ दै चाहिँ उयो त गुगन कइदिले म एका सामाजिक सञ्जालप्रति दुरुपयोग रेखा जित है नि हल्ला फेसबुक होला अलि पुलिसनो छोला मुनु 10 लाख बिरेगा छोला 20 लाख बिरेगा छोला सम्भव तैले वो जुन क्रिस्टल धनिए उयो त लोप बलजे जुटी अवस्था ख अब वहाँ छिट जब कि वहाँ मी मरा हातला न्याय मुनलाउने म नायो जिरो थाउ भाबी मुनलाउने सेम पास वया स्पया फेसबुक म ठो विषयले चाहिँ थेजी कनि ठो विषयले चाहिँ खास चाहिँ आजी चाहिँ वो सुरेश साइली से खला मलाई छारा सला छिस पहिलाला इम्स छिट कन्ट्याक्ट गरेर वे हिसाबमा छिस वे फलोअप लगे मलाई वास्तविक खसे सुखले राजी निनेला जो कर्तव्य जुन जिन्जनले चाहिँ वेकन छोरा ल ठो चाहिँ जिमसँग पहिला चाहिँ कुलदेवता पूजा बोले न पूजा यान्त यो अलि दुर्गा पूजा याले न पूजा यान्त यो पनि ख तर उइटे चाहिँ वो नापैपट्टि सिन्ध हब्लेन्सी चाहिँ खुल्दुली छौ चाहिँ छुजी मान चाहिँ उयो मान बो पुरै वो याङ्गो कापन टोपना अलि उके हाना सिङ न दुठे जु वो आकार चाहिँ पूजा यान्त खनि छुजु दै चाहिँ उइटे खुल्दुली पहिला चाहिँ दुइचौ ह आजकल सुए मलका रे सुयो छोले चाहिँ वो हमेसाजको मसोसी पासैट नाप ये नन्छी वमपुरी पासैट नाप केन खनि के वले चाहिँ खेतल जिरो मेमपुरी छमछि वे कन नाप छ्यान्जे थैदिल वे कन छोराला छिवे मनो यो गल्ती ख वो चाहिँ वो सुरेश साइना थाबले चाहिँ जी पासैट फोटो खिचे चाहिँ थयो ख तर म जी लोली ढोके फोटो खिचेन बेला अनि म फेसबुक ने तल्ल्या म चाहिँ बक्कैदा म प्रमाणित चाहिँ छु याम फोटास चाहिँ जी उठे खिचा र्या त म मसिको खिचा ध्यान त्यामा फो अवस्था छ्यारा छ मलाई खिचेको खनि छ त हुन छौ पुष्टि जो ख अलि म चाहिँ वो खिचेको बोले फेसबुकले प्रचार जो मन अलि चाहिँ ठुके चाहिँ मन त्यसमा भचम मेख तया चाहिँ जिठा छ न्यो वो ख हट्या चाहिँ म चाहिँ वो किस्मत आउ ख वो चाहिँ जी सेबले वो छौ मखु खलायो त वो धाक्छ बिया ठाना म तले वेको पनि चाहिँ मूल्यवान वस्तु दैति सिका चाहिँ थो चाहिँ आ चाहिँ छे तै त्यो सत्ता छौ मिया छोला चाहिँ छौ जीवन स्तर न पाइति अवस्था जुल दैति चाहिँ वो छौ लोभ लालच ल पले जुति अवस्था छ पनि छाना थए लगे ज्या नवल परासिपटी वो भुगरो बिगा बिगे पिन्टे सटान वो टेस्ट याको खनि छ एजुबले चाहिँ वो एक कान दुई कान मैदान जुजु वना आ तो पछि चिच्चरो चीज जो जसो चाहिँ उके महत्व न सिदै मन त्यसमा छौ 100 पिस छे बैतेका छैन जियो अब 52 किलो 330 ग्राम ध्याबले ल तस्कए पुरातात्विक महत्व तो बहुमूल्य चीजै छैन ठुला आ छिस छिन्यनो हिसाबमा चाहिँ पुरातत्व विभागमा छुराइ बेला जस्तो पुरातात्विक महत्व चाहिँ त्यो एकदमै बहुमूल्य चीजलाई महत्व जेम्स बराबर हो मलाई जेम्स थिए जावे क्रिस्टल क्वार्ट्जको ख आ उकेपट्टि जेम्स तैपट्टि चीज यदि सु मनो त्यसमा चाहिँ अनुमति कया सरकारले अनुमति कया चाहिँ म उत्खनन या भन्दा राजस्व जब 100 रुपैयाँको बिमा ढ्याउले अब 52 केजी पट्टि राजस्व गुली बिमाले मलाई वो हिसाबमा चाहिँ छ कानुनी रूपमा यदि छिस राइट्स यो पनि खल्याउ खस चाहिँ म अनुमति हान क्या हो का म पहिला सम्पत्ति त्यहाँ मस्यो कानुन लिप हो जुल मलाई म ठुला मलाई पहिला सांस्कृतिक महत्व बिचौँ लिप कानुनी आकर्षण जुइ सारको चाहिँ यदि उइटा कानुनी रूपमा ढाल्या खल ढास चाहिँ म अनुमति न कासा जिल्ला छौ मलाई अनुमति क्या ढङ्गा म राजस्व न पुसा न जिउने छार चिकुन सल्ला बेच्नु दुकी मले थेना यहाँ जस्तो लगा जस्तो छि छम अधिवक्ता न ज्यादी छि जस्तै वेग अप सल्ला मसिफ वो कानुन गजौ आकर्षित जु गजौ ती कथा दफा उपदफा ल मसिफ चिकुन सा चाहिँ वो अजौटी सल्ला सुझाव बेच्नु दुकी मले छि अवश्य नै बियुला उज्जिम कर्तव्य जुलाला केन्द्रीय कार्य समिति केन्द्रीय नयाँ जुइ सारका नेपाल भरि चुन्छ पनि दगो खड्गी त छु परे जुला अवश्य नै वो जिमसँग सुयो जुला जि चाहिँ अझै वेक अप छुराइरहेछ आठौँ खने गर्छिरहेछ सामाजिक संस्था चलेबले न यक्कु वर्ष दिएको 20 वर्ष दिएको गोर्खा शाखा खोलेर वेक अप आठौँ खने भन्छ निष्क्रिय अलि वेक अप थो दैनिक रूपमा मिटिङ चन्छौँ मलाई वेक अप आथो दक्कै समाजमा इन्क्लुड जिचाउँदु
अहिले अनि आएर 40वटा सङ्घ संस्था चाहिँ हस्ताक्षर होइन अब गोर्खा सम्पत्ति गोर्खा जिम्मा रे थाहै सौँदो अहिले अन्ठालको चाहिँ जे खड्गी सेवा समिति प्रतिनिधित्व सुना याञ्चनले संस्थागत रूपमा रे प्रश्न यनुले चाहिँ यो कपिङके जवाफ मरो छु व्यक्ति व्यक्तिको बन अथवा गुलिन थो हल्ला वइसौँदो मिडिया चाहिँ ठो गोर्खा दरबारे तेमा थेमा वे कपिङ छ छुए मसिम आत त्यसले सम्बन्धित व्यक्ति त मसीको छिसा गुल्न निर्णय त जुल दैवटी बुखन्द नियन्त्रण उकि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ छु भर्जन दैवटी अवस्था मरु मलाई बुखन गइ सुनु दो चाहिँ गोर्खा जिल्ला थन टिम थन बोल नि प्रधानमन्त्री नाप्ला त गृहमन्त्री नाप्ला त वो सांसदीय नेतृत्व गोर्खा नगरपालिकाप्रति मेयर जुन बोल नि सम्बन्धित धनी त म हो नि इमसा त्यो त राजनीतिकरण गाजी नाछ जुन त वो याटो या छुर्गा राछ थो सम्पत्ति गोर्खा टेउ त्यो चाहिँ धार्मिक जीमा सामाजिक जीमा प्राकृतिक देहमा मरेमा ठिकेउ जीमा मुजीमा वो चाहिँ पर्यटक आकर्षण ग्याउ गोर्खा चाहिँ भनिचा आर्थिक गतिविधि न्याक्यु उलेज गएका जसै छिन्दैदिल गोर्खा त्यो गादेल पहिलो बुखाउ अबलेला सोनिगले हो काठमाडौँ हो तिन खजुटी अवस्था जुल अनलिपा गोर्खा देउटी जस्तै आइम तत्कालीन आइम गृहमन्त्री गोर्खामे ज्यादी नारायण गाजी श्रेष्ठ नापा आइम वर्तमान प्रधानमन्त्री न वे गोर्खा पाखे ट्याउ जुल वे गपिन्छ चाहिँ अन लोक रिजाइ याउ लागि चाहिँ वो अने देउटी व्यवस्था याउ खलगी छु विषय यो छ मे मेम भूमिका बिटुम दुनी फुलामपुरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सोमपुरी अठगाउँ न राजनीति गाउँ नका सिक्युका राजनीतिज्ञ छमेस्या वना उही त भ्यालु बिउठ्याङ याउ रे अनि राजनीति वे गपिन्छ चाहिँ सम्बन्धित धनी त नाप्लाउदो कि मैले क्वार्जगे वे उना सोयाउ त्यो अवस्था खला कि सम्बन्धित धनी त नाप्लाना सम्बन्धित धनी तला अब सुना भ्यालु बिजु नि ओ एसपीलिसित चना ठेक निरीक्षण याथे याना थोयपुरी राजनीतिक आडम्बर केना आ लास्ट युपटी खनिउला झ्यावे झ्या झ्याखो यासा रिजल्ट छुर्गा छ मैले रिजल्ट छुलेर अनवपी मनु त दको पोलिटिकली बना नाप्लाउन सम्बन्धित धनी र हौन मुख सिउन मुखरगाला खौल नि ओजियाला संगठन चाहिँ सेमा रिउ छिउ खौल केले छिसन डिमान्ड हुन्छ ओ व्यक्ति त बिमा होला वो दक्ष पहिला वो व्यक्ति सम्पत्ति राज्य लाक्काहरु मजिल अनि इच्छा मक्त कि अन उयुति व्यक्तिगत सम्पत्ति उयुति व्यक्तिगत प्रपर्टी चाहिँ कर्बिनसँग चाहिँ थयुति इच्छा कथा चाहिँ उयु उकि मन्जुरी नाममा देमा मरेमा थयु कथा थयु प्याची कथा चाहिँ निर्णय अन राजनीति जुल अध्यक्ष पहिला वराडी सहित फिलिङ्स जुइका जु वराटे हो अन नगरपालिका मेरी र खजुइका जु नगरपालिका टे हो अन अनिपति ठेक बिचारेले वो सांसद त ढिमागे भएको थियो जु क्षेत्र टे हो खलाय जुल्नी अनलिप ठेक अब आइमी गृहमन्त्री अन प्रत्यक्ष निर्वाचित म हो निप राष्ट्रिय सभा ओमबुडी मनु र जिठाटेहरु छ जिउ अन पूर्व प्रधानमन्त्री न ओहो गोर्खा त रिजा याद छ कने जिता राजनीति याद अपि जी थने ते त सफल जुल दै बस अन आइमबुडी प्रधान अन ट्यान वो ठुल्ला जी अन बेस जिता मन्त्री छ नाकै त दक्क स्वार्थ गाजे जुरुङला त राजनीति अन पिलसे जुलसु झि मनु पिलसे जुल सम्बन्धित थुवा पिलसे जुल ओ व्यक्ति गल्ती याउ जिमा मुजिमा ढ्याठ्यान जुन कैतोपटी अयौले छिठा छ्याछ्यान रुपटी भ्यालु देमा मरेमा ढ्या कथा नाल कैतोपटी चीजला ओ आस्थाइपटी मूल्य दैला उला दै मखनी ओ के जिमसँग दैजनो आना जिमसँग चाहिँ सरकारी त दबाब बिया चनौडो ओ यो सम्पत्ति उइटेन तुम बियो ओ छस्काय ओ छामजिमा मलाई करोडौं ओ छामजिमा आस्थाइ मूल्य दैला ओला उइलाई अमूल्य नि ढ्यारका लुमुङका मुनुदेश पचा याउ सुरयाल लगारला ओ फोयुमला लोयुमला खायुमा चाहिमा सुटावरले मर्ने होला ओला अमूल्य अब जिमा अठिक आइमसँग चाहिँ आर्थिक पाटन सोउडो मलाई टुरिज्म डेभलप या हो मलाई अहिले चाहिँ थयौपट्टि चाहिँ जिम्ठा गोर्खा उपलब्ध जो अनि नेपालले दक्ष तरौपट्टि 1 किलोपट्टि मलाई झाठोपट्टि क्रिस्टल क्वार्ट जिम्ठा दु अयो खयमु कन्यु सोचका जस्तै नाज अन्जिता जी त कि वो सम्बन्धित धनी त छौ हिसाबमा लोप पले जो कि मजो उयो थायो थासे दो उयो भ्यालु गुल लगान म सोजुइफु जिठा जोंति सामान्य उति भ्यालु गुल ख तैति सिक्दैन याउजिफु तर कानुन छुदै जनु दासा छुन भ्यालुएबल चीज चाहिँ एकदमै पुरातात्विक महत्व जावटी सामान त सामग्री त वस्तु त ओ मित स्वला चाहिँ कानुन आकर्षित जुइ उकिउति दण्ड भागिन जुइ मारउति न खटदु गुलिसा छुदै जनु दासा थो क्रिस्टल क्वार्जु खे मला उस सम्बन्धित धनी त अझ अख्त उयो त चाहिँ कारबाही उति दायरा हेमा रहुति न खटदु ओ कारबाही दायरा न उयो रहुति खटदु छुदु कानुने अथवा छिसा पहिला त वास्तविक खन्छु ठेकेमा अवश्य न मलाई उइटे चाहिँ आज जस्तो कारबाही या त चाहिँ म छु आउदुले राइ चिज नला सिके मान्ने मलाई छिउ ती आ
ऐने छु व्यवस्था दुरन जि냐 जना दैनी ऐने व्यवस्था दु अब छुदा उयो जिरा दिने वहाँ चाहिँ राज्य अनुमति मब्युटी सामग्री वहाँ थयो छे तै त वो अवस्था खेले छु पॉइंट दुदा छ नि वो राज्य अनुमति बिहुनी ती कानुन लिप बने जो जुन लिसा वहाला पहिले उयो बाजान छि गले आजि उयो त अझै न्यनो बोले चाहिँ उयो बाना दिखनी बाइ पनि बाजाना तैत खनी छ थो सामान चाहिँ छिस 100 रुपैयाँ पुजैया र्याजको तैत खनी छ मला तर वो आज जस्तो अनुमति बे छु कानुन छु व्यवस्था दुदा छ छिस झिउ देशेला पहाडीको डुज हुने उत्खनन या त चाहिँ पर्मिसन काइनी आज जस्तो चिसा छुन खनिज पदार्थ क्याटला अनुमति काया चाहिँ या मल्निसा वो या किस्म चाहिँ वो या मुक्त मला वो यदि वो आज जस्तो जिसम समाजपट्टि जे अधिवक्ता थाइ थासे दुसा यदि जे समाजपट्टि अध्यक्ष जिया उइट कारबाही यापट्टि पक्ष भन्दा छ अवश्य जिलल भ्याला मायामा छा छ वो गल्ती या छ तबिन वो जुन वो खनिज पदार्थ त्यहाँ जुन क्रिस्टल क्वार्ट्ज तला वला वो उत्खनन याना खोज तलास याना दुबरी वस्तुले पकाए म हो धार्मिक सांस्कृतिक म त जाऊ पूजा जाया लागि जको देको पनि थापना यन्टो पनि चीज खन्छ अब खुल्दली जुलजी अब पुस्तक कने जुए मस्तेसन जिरा छे जो पनि सपोज फर एक्जाम्पल जुए अस्तिसँग सर्टिफिकेट ठुलमसी तैतै नि छेला आफू छिसँग थयो पनि संरक्षण तैतै कने वो सुना सोइरेला सुना त्याको चीज ल मोहनी जा वला पुस्ता चेन्ज या भने माइन्ड वे अनुसार सेटअप ज्या भने टेन्टु क जी सबले चाहिँ जिमसँग चाहिँ छु विचारेन कारबाही या पक्ष जुल्ला छ समाजमा जिमसँग सेवेजी छाडा छ मनो त्यो त छो एक्सक्युजले बिमामा उहाँ गल्ती छौ यासना त बिन उयो पनि नियत चाहिँ खराब म होगा वो ठेको म अवश्य न सोचेर जी मलाई तर वो सरकारी अनुमति म कासी वो खान तलासी याना उत्खनन या चीज म हो वो कानुनी जुन दायरा दु वो दायरा त नागेना ज्या चाहिँ अवश्य न म हो उठा छे दु चीज ल उठा चाहिँ गुली मोल मलाई जिफ उठाइ छ मजको खख अनि एजुनी चाहिँ जिठो पक्ष चाहिँ अरिन क्या चुनो अहिले अनि चाहिँ मुख्य आ चाहिँ जी अनि छुन आ जुइचौँ चाहिँ छुले वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल त चीज गन्दुले रान्जिन मुले वे प्रहरी चौकी ढुछु खचाइ तता गजिङ अनि गोर्खा दरबार त्यो म्युजियम त्यो अहिले जी चाहिँ वेकर चाहिँ छिमे खड्गी समाज सक्रिय मजुनी खला जी थोड़ी यथार्थ ख जी त त्यहाँ त आपत्ति न मोर सामाजिक संस्था रे बारे माने एक्टिभ जीमा रहे चीज न मोह वाला समस्या परे जल कि उठे जीव ख या ख रे ख अन्न भज निष्क्रिय जुले एजुनी इन्सा आवाज ते मुफ्त एमो चाहिँ डिमान्ड छुरा छ तो सरकार चाहिँ सरकारीकरण यामा इम्सा संरक्षण यामा रहे चाहिँ खलाट तर चाहिँ छिमो डिमान्ड चाहिँ छुटो झिमो डिमान्ड चाहिँ छिमते बिमा रहे चाहिँ तयो बोले यहाँ चाहिँ ताथेन्टो ज्यो थापना याना तेमा रहे बोले जिमसा ठु आवाज चाहिँ ते म पैसन त्यहाँ ताला छु इम्सा चाहिँ ठु ते कि लागि ए छिकमिन्ट जिमसा मेसेन्जर छोइचनो ख त्यहाँ न ताला जगले थङखनेला अप हुने फोन फिन या मोमेन्ट राछ मेसेन्जर सट्ट चोइब्यो अनि मेसेन्जर 16 राछ इट्स ओके मसोल राछ चाहिँ जिमसा छोइए ख सोएमुदि ऱ्याथ्याटल अफ हो जुल अथवा तस्कै त जिमसा न छोया होला दक्षिण बेबेजिङ पहिलो कुरालाई साई त ये ठकुरी साई कि तो खड्गी साई रहे मुस्यो मलाई छिउ चाहिँ नेपाल खड्गी सेवा समिति नापाँची त्यसनो छिउ जात चाहिँ नायो सिङ साई खडीले प्युङु जातहरू एकस्या मुस्यो तर जब जिमसँग चाहिँ अनुसन्धान हेर्न फेसबुके पोस्ट या सूर्यले ठो चाहिँ नेवा त खनिसा एक त वेकम के भएन मरो जल मलाई ए जुनि न एकस्या मुस्यो न जुला तर छिसले सिउ गन गे खर्या वेक पिन्छ छिसले यो को अन बैठक न यानो छिन सिएछि होला संरक्षण या उपति वेक पिनो दायित्व जुन वेक पिन्छ या त ओके हिसाब चाहिँ यदि सरकारी कने या तासन ओ सरकार काल लासन ओ संरक्षण बापत चाहिँ इन्सेन्टिभ चाहिँ वेक पिनो दिमा ओ इन्सेन्टिभ चाहिँ गु कथा एउटी जुइले सा जस्तो इन्सेन्टिभ त जिसला अथवा उ दल क्षतिपूर्ति हिसाबमा बिमा उति अवस्था ख मला अब गु कथा एउटी डिमान्ड चाहिँ छुटले ओ सम्बन्धित धन्यौटी मला छुदु वेकअप अब धनी पिन्छला छु डिमान्ड या फेला एम्स वेकअप पिन्छला सय बालको तेमो फोन खचिसला भिडियो स्वेब लेन स्पष्ट रूपमा आजिमु थे पुजन चाहिँ ख एजुनी जिमजममा तैठन तजको खलाउ ख तर छिस चाहिँ यदि बालकै खलाउ ख जस्तो राज्य चाहिँ छौ जेम्स राजस्व कै धारेन्टो ठु विषय लेन वेकअप पिन्छ चाहिँ वो आ छिस गृहले खलाउनु लेन ल गृह मन्त्रालय चाहिँ अनचपी सम्बन्धित व्यक्ति नापा खलाउनु ले उकैपटि मूल्य तौले याना चाहिँ क्षेत्रप्रति बिरै चाहिँ खण्डु तर जिम त चाहिँ गरिरहेको छ अथवा राजनीतिकरण जुलन छ संरक्षक जीवन तैली थियो त राजनीति ए हाबी जुल छु हैन ए जीवले चाहिँ आवे कपिले थट्या लागि भोटिङ सिस्टमला भोटिङ लागि ल खनि न्याउ चीज न राजनीति या रही चीजला कने वना अञ्चपी जनता त चाहिँ रहे जको वे कपिले ग्या चुक या वो विज्ञप्ति छोड गए बिया चौ खनि तर असली रूपमा वो जुन धनी ख आछि दक्षिण ख वो माम पनि बिचारा गुली खोइचौँ दु जिउ छे आपत्ति जुइजी मलाई महामारी जुइजी रहेछन् ज्ञान चाउँदो
वो हिसाब वाला चीज वेक अप इन इंसेंटिव यो हिसाब अब क्षतिपूर्ति दिया चीज ठेबे बिचन फैन मो यहाँ छ न तैन यदि वो ठे महत्त्वपूर्ण एकदमै पुरातात्विक महत्त्व दुःख छ दिग त्या याल्छ आयस लो इटा पनि मलाई वो विषयले चाहिँ दिग देखिबले न वो राज्य पछि चाहिँ बिउ अथवा वहाँ पछि क्या वो किस्म न या साजु तर थन्टालक चाहिँ गोर्खापट्टि समाजमा चाहिँ सत्य मुफु अवस्था ख तर वेक अप इन ठक्क yana झुम्के ग्वाली फनी अवस्था न मरो छ्याला छ गल्ती वेक अप इन ख ए जुनि न ठक्कर म छिक पिन्छ चाहिँ थे एनबी मा है रहना झुम्के छे गल्ती वेक अप नुति खटगा बारम्बार छ अवस्था दो गल्ती वेक अप नुति छु खले थयुति छे वो दुटी सामान दुटी गल्ती या वेक मा मिटो सोपटी गल्ती थरे ख वो सामान दुल अवश्य न गल्ती खय म होला तो सामान ल झि अझ ठुके चाहिँ घटना कैसनु जाछ छिबले पृथ्वीनारायण शाहले से सपो दुटैले प्रमाणित जुलत हेता सुनाउ दसु चाहिँ जिन तिने किताब ल लेखन ला वो किताब लेखन बिना पृथ्वी खेतला अन्यवा समाज पृथ्वीनारायण शाहले से सपो दुटल पृथ्वीनारायण शाहले दक्षिण विरोधै यान्छ बेको मिठा सोयुति जुल तर वो इतिहास बामलामा थय थासे दो वो सम्बन्धला सम्बन्ध जुजुल नि सम्बन्ध चाहिँ गुलिफलाउ वो येमा बचेना इनकुमला खय खटनी सम खड्गियो सम राजबाग जाने बचेना सेपियन बिउला छौला रियालिटी वाला एक खनी वो चाहिँ ख जी चाहिँ गल्ती चाहिँ गन्थालको जुल लाछ वो चाहिँ आथन मको समाचार चाहिँ गएताको वल लाछ चाहिँ छिउ छे डुबरी सामान चाहिँ छि मिटो सोल मिटो सोनी छिउ गल्ती जुल तैन वो चाहिँ दु मला आ वो सामान भए म बो जुसला सुनासिए म गोर्खा अपारौं सम्पत्ति दुखै चाहिँ सुनासिए म के पिता पुर्खा न से दया वे जों त्यो अवस्था मेरो छौ न खण्डो हो अन सिडिओ न चाहिँ रिपोर्टिङ यावे साब ह बाजे पाले गोर्खा दरबारले लिएको सामग्री त दु अलिपाटिन म्युजियम युरोपका हो गोर्खा दरबार चाहिँ सुरक्षा भिमफिया अन्डु सामग्री चाहिँ छे सुरक्षा यान बिउरका ब्याटो तैले राज्य सुरक्षा या मफुजी चाहिँ जनतै त सुरक्षा यारका ब्युटी ब्याटो थो चाहिँ दुई पुस्ता तीन पुस्ता न्याय खका अनि अब यान बिउ बापत चाहिँ इन्सेन्टिभ बिउ खलाउ ख मेरो छुएमको यदि वो राज्य खस प्रमाणित या फुसा इमसा आना उके पाके अनुसन्धान याना प्रमाणित या फु न मुखो न्यू भरे अयु खवला छि मुनु खन्जिनु खसला 5-6 पुस्ता म एक अर्का ढाबलेला अब 3 पुस्ता तकै छि के रेकर्ड दै होला अब या बाजे तकै रेकर्ड पिकाइका आयो हिसाब 4 पुस्ता तकै पिका फैका उइसा न्यायले ठाकु डेट एक्ज्याक्टली ठाकु जी नाच सुरी नाच लानुपटी खैत सपु जी गेना याटिन उर्का रासा फिनान्स साइड बजे आउ हिसाब नुवाको ठेंगु नुवाको दरबारले से जख न खड्गी समाज ये अनि चाहिँ बस्ती दु गोर्खा न चाहिँ भजा नजिकै बस्ती दकोंडु जग्गा जमिन न दको अधिकरण न का फुलपाटी ताप जना वइपटी न छौ न स्वापुडु थनि ये न दरबार चाहिँ जख खड्गी समाज ये चाहिँ दु मला उपस्थिति वजुली चाहिँ ठुलो जुन चाहिँ शिला वो चाहिँ ढ्याइ रूपमा कैटौ नापन पायो चलन न दु अब या जेम्स तो थोरगा चाहिँ डिवाइड याना थुयु ठुली रका ट्याउ चलन जुल अट बजा चाहिँ सेमी ट्रान्सपेरेन्सी जुली न भरि चाहिँ लाइट लुइट वे बुले मुन पेसा अयु भाबंका जिसा मजबले न छुन लुवा खण्ड गराला भजा बांला लुवा जुल्ला बिट कलेक्सन याना त्यो छु बनिदु अलि आ गुलिन हस्तकला सामग्री पनि किनबेज जिबले लुवा न्यामी बुले न अठ्या छु ठ्याक शेप बांला छ न्याउ ओ त्यो शेप बियाल अंगु टेक्यु तेउ मलाई माडेका कोखा न्यापने दिसान टेक्यु ति चलन्दु ओके मु रेउला कारिगरी उपति चाहिँ गुली जाएर ओके मु भनिउ नि लुवा मु सिमे न भ जाइ उरी मु भनिउ मलाई एना ठिका कामा माने यासा ज माने यासा लुवा अब रक्षा सुपुति ख तर आटाको झिसा छुट्टी माल लगाएर आसम ढ्याना भापिया मानेन दौपडी रे 52 केजी 330 ग्राम होला तलौ चीज छटाला खटनी सरब माने यामला सरब के ना ठुली प्रचार जो यदि गोर्खा जिल्लाय बुढी भरि चाहिँ आर्थिक स्थिति बाले खस के भन मालर गाइ छन् हो तर सम व्यक्ति चाहिँ ढ्याइ त सामाजिक रूपमा सिमे वा सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा मानेन दौपडी चाहिँ भजै चाहिँ लो वपटी खचाहिँ खट तर कानुनी रूपमा उइटा आयुएन उइटा आकर्षित छु म चाहिँ उइ सम्पत्तिले पहिलान चाहिँ उइको दुपडी खटनी होला क्लियर खुटु उपरी खजुला मलाई छिपी मुन देशमा छुट फिकी माल लगाएर आसा व्यक्तिगत रूपमा ज्याचौं सा उके सामाजिक असर गुल्टाको लाफर हेउ चाहिँ फिकी मागा तो व्यक्ति चाहिँ गल्ती आउ खै बेबे जुसा खर्के समाज ये बेजले जुवानी सर उहाँ चाहिँ वस ध्यान मत बाला असल छिसा दक्षा ओ जुरगा नालगाइको बामला डावे व्यक्ति दोष बि चलन दुनी कल बना खटनी हा
मामेसा दुखबी हिसाबमा त कर्मचारी त्यसमा उहाँ त साह्रै नै चित्त दुखाएर बस्नु भएको छ हामीले उकेलाई इम्तिया बिमार हो नि कचिसन रेजन हो बिमार नै भयो राज्य बिएमा आयौँ 지네와데 다고에도 터요 아감 볼 모죠 되지 몰라 터요 아감 문어들이 깬 모죠 몰라 지 아드스 친 아자들 지라 체 아들이 번에 전두디 어인님도 오줄라 지체체 번에 전두데디 विभिन्न सामान त देउजुल विभिन्न वस्तु त देउजुल आठो घटना चाहिँ छुसेक माथे छ छुसिक माथे छ थोडी घटना चाहिँ हाक्न आमे पनुति बहुमूल्य वस्तु जस्तो चाहिँ दोरे मजुक त चाहिँ छुया माथे छ जी व्यक्ति चाहिँ छुया माथे छ वो तो चिसा नेपाल खरी समिति लोनु खए चाहिँ बालाउपट्टि खनी हो खला आभरि चाहिँ प्रचार थुके पाखे भने मलाई ओ राज्य व काया कासा छु हिसाबमा कायो गुल्दिबा पुला कायो सटव खौ वइ अन चाहिँ मेमेसा मेमिसु विषयले आगम प्लेन बिल गराछ उइन कामल ओन खौ वला छछो पाटोला छ बसे विषय जुल नि आ जिथा 10 करोड रुपैयाँ ढिबा डुराछ समस्या ढिबा ठेटी त उडाले तपाईहरुको सुरक्षा गर्न सक्दिन न ढिबा एंगी पिजुल नि थोना गलत ख राज्य चाहिँ यदि सम्म व्यक्ति सम्पत्ति त सुरक्षा बिमा छ देश सुरक्षा हेर्न खवै मलाई ठुलो मान्छे चाहिँ मयाको पुलिस प्रशासन मलाई त्यो सिडिओ कार्यालय त्यो सेना छ्याटर हेर्न खवै मलाई एनाला का जिए मजिला सटवा जी सिक गाजी 50-55 वर्ष देर म जी 5 वर्ष हिसाबमा खला जिथा छे चाहिँ 6.5 फिट मयाको पटी पहिला दुयो पटी छिंगु दुनी सा एन रेउले लिपा बने जुनी अब ख छे मला इंगिला तो एकदमै गैर जिम्मेवारी पूर्ण जीव हो मलाई तो खै चाहिँ भरि चाहिँ कन्भिन्सला जुडो ओके राज्य एउटा करोडी भानो मुवे त बिउसा अन्यपट्टि करोड मारका टावे पिने पिनो वेफु ओके उयो चाहिँ ठिबा तौले याउ मखु आस्थायपट्टि मुरे मखु त्यसै छ वो सामो त एउटा त्यो माने त मेस्ट त्यो माने जिमे पिन छन सर्वसाधारण त छन थैके दुटी आगो चाहिँ पोल मजिल थ एकदमै ठिकीमापट्टि खचाइन फगा थैके दुटी सामान चाहिँ सिकमा गुठी परम्पराले सेस्वापु दुपे छि अनि ढ्यो छि ढबा ला लुअल खनी लुअजको तैदियो मखला लुए ढ्यो खनी त्यो जात्रा जिबले जो त्यही सेप बिया तिसटा सटिगा ढ्यो भापिया ख जात्रा यही रस जात्रा यही मखला तो चाहिँ सिको ए आस्थाले से खेलबाड या त्यो थे जी खनाउ गनी थन्था भरि चाहिँ राजनीति वन रहेका ओ सामाजिक मनुटेसँग राजनीति र अनि राजनीतिक पार्टी त्यससँग राजनीति छिकपुनुटी मुद्दा चाहिँ फाइनल मुद्दा चाहिँ वो व्यक्ति जुन व्यक्ति सम्पत्ति ख वे त बिमार हेउटी चाहिँ अडान ख जिमो अडान वे ख ओ मया सम यो पुरी भ्यालु छुलेसा थप्पारो हो फैलेना अरबौं सरो करोडौं घाटा अपटिले यो ठिकै मुखकर घाटाले उइ त सोयो नजरिया ठेक छुमिखा सोयो अब गोर्खा दरबारै त्यो त सा थोला पहिला करोडौं हो ढाउपटी आल ठ्यामु पनि खनि गरेका सोउनी कि मौनी टिकट पुला सोउनी कि पुजेया हुनी कि भनल खनि थोड़ा एकदमै सो मामरो सिचुएसन बोला मखला अनि यान्चुनी सट्टा जुन चीज व्यक्ति पाखे वो ख उइया सम्पत्ति उइटन तो बियर आछ वो व्यक्ति र उइ मामेसाला पिन पिनी केन्टल पुजेन जोङ मुखनी उइ थय पुजेन जोङनी कतै छे पुजेन तौनी छि न जिठा गुठीले 1000 वर्ष लाउपटी ड्यरुगा जो दुने बट केन मुजिला कि म केन खन जुइ मखो जिमा हो नि आकनेला का छितला पुरातात्विक एन आकर्षण जुल गरा ड्य गावेला हो ठोका खास जिमु मुद्दा रे भयो उ व्यक्ति त बिमा हस्त व्यस्तता बावजुद न छिकपिनी मिसा समय बिया दिल समय व सम्वाद नीति आफूलाई आफू सुबाएर छन्